August ni sang ni som ni pali zirtop ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Hamas political chief Ismail Haniyeh thi na chungchanga athi hlim khan Iran sipai tra Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC te chuan athi chanan chui chian mek thu an puang hala Iran media te chuan Israel sipai te tha ani anti ngal ngot thung heti la hian Associated Press po in Hamas ho chuan Haniyeh hi Israel in thlona hmanga an beina athi ni in an soi thu an tar langa Times of Israel chuan Hezbollah helpol zom tu Lebanese helpol Mayadin te chuan Iran atanga an thudon an ti chua chuan Haniyeh hi Tehran khopuya chen na in chu Iran rampon atanga missile hmanga ka ani wangin athi ni in an soya Haniyeh thina chan hi Iran ram chunga atanga malak na ni lova rampon atanga missile hmanga ka ani an ti ani Iran sarkar ne na atanga tranpuina muthin Fars News Agency chuan Haniyeh hi Tehran marlam war veteran tetana inan saka a oma chuti lai chuan thlona tanga ka chho missile in na chen na in chu ka ani tani antiboka thani dan hi soyatama Iran chuan Israel an kok ngal topa Israel chuan an thani thu an puang lova an thani lo thu po an soi chong lova hun rei taka tang to in ngei lo to an nia wangin khovel mishing tamzok in Israel sipai te malak na ni in kan ngai de thup bok ni inalang Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Haniyeh phuba hi an la angti apuang ngala Khamenei chenai na hian Iran ram Supreme National Security Council emergency meeting an ko ngala he meeting a hian Quds Force Commander Ismail Ghani po atel ni in an soi nge ani hetiang hi ani lain Nimin Khan New York Times chuan Haniyeh hi Tehran khopuya a thlen nei na hian thani don liamta an lo da lok bom ti pu manga thani thu an ta langa he hian atira tha ani dan pon chu zongjong chu aron herdang lam vekani New York Times hian an thulak na an ta lana chuan Middle East na official mi pasari tele American official pakhat an tela anjinga hian Iran official po panni an tel boka Haniyeh chen ina bom an kam hi guest house a pindana Haniyeh om ti an riat vele mundanga tangin remote detonator mangin ti po anita a Haniyeh veng tu te jinga mi pakhat po athi tel ve ni in an soyani an report a chon he bom puak hi an a hle a tukver enge moza ta ti chia a pon lambang a chim antibok Haniyeh omna guest house hi IRGC te ven na hnuayami ania wangin hetianga bom kamani thei hi ven himnalama IRGC te hlo chamna ni thu tarlan ani bok New York Times report a chuan Haniyeh hi Israel sipai te tha ani thu soyani lova ma se Haniyeh tha ani vele khan Israel chuan US le khothlang lam ram hroi tu te chu tha ani dan chungchang hi an hriat tir ngal an ti thungani Haniyeh hi Doha khopuya phumani dona Nimin Khan Iran khopui Tehran a sunna in khom nein Supreme Leader Khamenei chuan trong trai nei na tha Tehran khopui mun laili Tehran University tuala mi sang chuangkal khomin Haniyeh thalak le Palestinian flag te an kenga sunna hun ser manani nu in Haniyeh le arwala thi ve ama veng tu ruang chu motora phurin Tehran khopuya KM nga zeta thui kong pui fan puyan ni a Tehran University atang hian Azadi Square pan puyan ni a hemin nu hian Haniyeh ruang hi Qatar khopui Doha phum turin thlona manga phur anita ni Suna in khoma hian Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan thu soima saberin Ismail Haniyeh hi Palestinian mipuite ayo athu soitu ani atia hroi tu ani ringot lova mifing chungchuang takani ti in athi na mo phurtu te hi ahun dik taka kan chang let ngeyang kan ram ngeya kan mikhwal tha ani hi kan tan tor dam mai chi ani lo atibok Supreme Leader Khamenei chuan Israel chu remnana tak kan pe ang ti in Islamic Republic of Iran leilunga martar thi sen phubalak hi kan mo phurna ni atiani heti la hian West Asia boruak in mun mek awang hian Lebanon khopui Beirut a Indian Embassy chuan Nimin Khan thu chu siamin India mi Lebanon a ommek te chu Lebanon chu san turin an hriatir tunhaya Israel in Hezbollah firfiak te tha tuma abeina Beirut khopui mun then khat aboma wangin hlau thon na liana
Indian Embassy chuan nimin khan tunlai thil om dan thlirin India mi te chu thule om ma chuan Lebanon a zin lo turin kan hriat tira Lebanon a om India mi te po Lebanon ram chu san turin kan ngen boka om lo thei lo te chu film khur to pa film khur tur le Beirut a Indian Embassy bipop reng turin kan ngen ani anti ni zan khani US le Russia te chuan mitang anin thleng tona he mitang in thleng ton na hian tang mi somni paruk zet chu an ni a Russia chuan mitang som paruk an chu a US in mi pariat an chu ve thung US President Joe Biden chuan Cold War hnuwa mitang in thleng ton na lian bera Russia ram tan in atang mi pali te chu an ron hodon tange nge ti in na puanga an hun hre om chu atop ta atibok heng mitang in thleng ton a hian US in diklo takaman nia an soi Russia ram tan in atang mek Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich baka US Marine Louis Paul Whelan Russian American journalist Alsu Kurmaseva le Russia le British thapol Vladimir Kara-Murza te antel ni zandar som le chan ve khan tang in thleng ton chungchang hi puan chian ani a CNN chuan kan soitak mi pali tele midang te chu US panin thlona phurme kani anti a Turkey chuan he mitang in thleng ton na hian palai na thokin Turkey ram khopui Ankara airport a mitang in thleng te hi phurlu ni in an kalna tur lama phur chole ve an ni bok US President Joe Biden chuan hetianga mitang in thleng ton ani chungchanga hian Russia President Vladimir Putin nen anin belo ti soin kan tho puiten kum engemozat ma an lak na ra ani atia ram sang sangin kangen nangai poimo in ma an la a harsat na sang kara ti hlotlin ani theitani atia reporter ten hemi chungchanga hian Putin a biak atumem ti anzo na chu Putin biak kamamo lo ti in na changani Donald Trump an Russia rama US mitang te chu tang dang ne na in thleng lovin ala chuak theyang ti a soi thin chungchanga angai danan zo na chu Biden chuan a president lai khan enga tinge ti lo ti in na zo leta engma danga soi bel lo ani kan soitak mi pali te ba ka hian Russia chuan Putin ro rel na do tu mitang dang eng moza ta chua ram sang sanga Russia mi poimo tak tak tang mek mi pariat chu Russia rama ho turin chua an ni ve thunga hengzinga hian FSB Colonel Hui kumsomnga pariat mi Vadim Krasikov chu alangsar berani a ani hi Berlin khopuya chun en laya Chechen fighter Zemlin Khan Khangos Vili aka lumawanga Germania man ni in damchung lung intang turati ani Krasikov baka hian Russia spy niapu kumsomli pariat mi Vadim Konox Chenok te Russian sumdong hausa kumsomli pathummi Vladislav Klivsin te kumsomli upa Russian hacker Roman Selesnev te baka Russia ramtana en thlatua pu midang te anni Russia ina chotak zinga langsar ber Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich hi kumsom thum pani mi ni in Russia hian en thlatua pu in kumsom paruk lungin tang tura achung thu an rel ani a US Marine Louis Paul Whelan hi kumsom nga palimi ni in sangni som poriat khan Russia rama athiante in nei na mang tura kalchu spy ti in an lo mana kumsom paruk chung tang turati ania US citizen ani baka Irish British le Canadian citizenship po anayani Russian American journalist Alsu Kurmaseva hi kumsomli pasare upani in Russia sipaite chanchin diklo taka the darapu in man ania kumruk chung lung intang turati ania Russia ram eptu politician Vladimir Kara-Murza hi kumsomli pani mi ni in US le Russia citizen ani baka UK khole tuini na nei me kani boka Russia ram sarkar laka helapu ania Russia in Ukraine runa soisel boka wangin kumsom ni panga chung tang turati ani Russia in mitang an chu azinga hian midang te chu German mi te Juda mi te Russia mi tho Putin a soisela wanga man te an ni hlom Russia le khothang ram te inkar boru ka chiat lai taka tang in thleng ton ani ta hian mitam tak abara khai hle a aruk takin an lo in howak loem ni ti te po zona om theiani a achan chu Russia in Ukraine do wangin khothang ram te chuan Russia hi an theina konga pianga an ensan ani bera ma se hetianga tang in thleng ton hi thil thleng ve thin ani a Cold War hun lai po khan
in huat na anasat wang lai berpo in US le Russia te hian en thatu anin man sak te chu Berlin khopuya anlo in thleng ton to ani in dolai la in huat na level la san laya mitang in thleng ton a hian nasatakin politics atel thina akhoi lam ve po in an midu ngei lak chua antuma an midu tak hundanga po an lak chua theilo chu hetianga hian lak chua tumin an tum man hlen the ani chuan ne na chang anga ngai an ni hial thina chu wangin mitang in thleng ton ani ma hian kum enge mozat chu mipui hriat lovin hun le mun sang sanga ram sang suai tu te in bekwalin en thatu pol te ne na in ve chung si in biak na kalpui ani thina tang in thleng tu ram ten an rin ngam ve rama in thleng ani ta thina tuntruma hian tarki rama an in thleng ta ni bazari lo thira wangin kan lo me